Assalamu alaikum, muatsiyüçüler, amansızlarбы? Макей, бүгін Мусакен жанындамын. Мусакен аттарындағы бір сирә елге тартулап көрсеткен адам туғандар. Аты сөйлеу кәм, оны аттарды тегіз тартып отыр, пәстен тартып қойып тұр дейді әкейін. Көсілде айтады. Бұл жерді ат, бішектен келген өткенде. Ата бішекте келер жуы берген, ат сақолып келгенден бер. Азыр емей жақшы олғы алып құрсақ басы шығып. Ona 27'sinde Koçkarta'dan, 3'ünde Karabulak'ta. Ököten Okende olur, Kuda Kalatulak. Oşanlar dayar. Oşanda alam degen klientler olsa geliyor ha. Geliyor. Sal görüp durup hazırkı yaşı 5 yaş, boyu 1.70, жазғы 6 yaş болады. At taza Karabayır. Tügü Özgön'den Kurşap'tan Kaynar degen жерден gelgen. Tügücü. Men at gelgenin başında. Adam bir sayıklar geldiler, nereden gösterip kuyruğun açıyla ne karay verir degenler var mı? Oşanda bunu karayıttı mı ki? Bunu gördün mü? Şeyler 2.50, 3.50 olup degenini ben yakında okudum. Bırak bilçelem oşanda onu kötünün nemesini arakta çukur turattı. Çukur turganda jakşı olur. Oşa genen bolsa suğan belgisi же кандай? O bazar korgondan taka çakır takalattın. Yok, küçlü attaydı. Ушунун тага ар бир мык турганда кыйшайып атты да. Ар бир мык турган тырмагы ушунчалык катуу экен. Жаң такаланып турду экен. Ооба. Ошол 27-синде 3'ünde Куда кааласа көрүп, биз бирден салып көрүшүп, анан атты берип коюп жүрө бербейм мен. Ушу же бирөө салганын көрүп алат, же өзү бир салып алат, барып алам. Ошондой экен. Алматы жазга 6 yaş болады. 6 yaş болады. Бұл қандай екен? Бұл герой деп қойғам атыны. Бұл 3 yaş. Жерге талдан алдым. Тәгі түгіні білбеймін. Бірақ Қарабайыр менен Европа, Россия аралаш екен деді. Наранный тол ғой? Ооба. Анан кейін не аралаш екені тайынсыз. Жақсылап қауақ баштарын зор қылып тастып барым. Әге жаным али. Бұл салып көргенге даяр бы, қандай бұны сәкен? Ошонға сала орды, ошо малға. 26-сына бұл дағы даяр, а? Ооба, 26-сына Куда кааласанан кейін ошо 3'üne. Ошол 3-4'üne жакшы даяр болуп калды. Бул 26-ларына дагы неме бул катуу көч алып кетти да. Ошо аттарды тартканда дайым келлелерин тарсаң, мойнун эле тартып жүрө берет экен. Деген токтоду экен. Tart жақсылап баққарым. Кәлләсін тапайын қашқа баға. Әге жаны али. Так! Аяғын өтсең бір аңын көседі. Чин көрсетіп қойын, а? Чин көрсетіп қойын өк, ә? Ова, бұл еме. Маңдайын көрсет. Әге. Тişti tartkan ağzısını tartı öğretkesine. Mangdayın tartsanlar tiştin. Tiştin mangdayın tartады. Ağzısından yaşını bilip olmaydı anı. Ağzısı attın kanday eken, immuniteti kançalık жақшы. Kanday urup verirdi şu attın ağzısından ne bilmedi. Al yaşını nasıl bilmedi. Жазға 4 yaş bu. Boyu 1.70'e жетпейді. 1.68 çıksa gerek. Кейін қатты татар өзбем, қана? Бұл Юрфа. Юрфа. Кличка Юрфа о, ке? Кличка Юрфа емес. Бұл дағы Жалауатта бізде Юрфа деген адамдар диагностика бар ғой. Ошонда Алмазака дегенде шыққан екен, жерге талдан бұл дағы. Ошон Ақжал деген аты болған екен, ошонун баласы екен. Енесі Бозбей екен. Аларда бір компьютердан бері жазылып тақталып екен, 69 деген табыра. Ошол Алмазаканы екен Юрфаныкі. Ана мен атыны ошол Юрфа деп қойдым. Hazır bugün ulaka salağız yani Kuda kalasa. Bunun da boyu 1.68'e tartı olur. Yaşı 5 yaş. Жазғы 6 yaş olur. Bugün ulak var mı? Bugün kaç yaşında sınav? 16'sı. Bugün 16'sı. 16'sı. Bugün o şöyle elince oldu ulak var iken o şeyden. Eğer ulak varsan o şeyde daha bir. Özüm salam tartıp koyasın. Bu oldu ki. Kuda kalası atlardın senalarını sұрағандарға өзім айтамын.
Hem hazır attın senasını falançaming, tükünçaming degenin ulak başlalıp kaldı. Ağrı kim salıp görüp aladı hazır. Ulak üstünde. Ulakın üstünde göngülüne oturgan aladı hazır. Çıkarganım ben gitmey kaldı atlar çek gitmey. Öte ulakın atları gitedi. Bazar bağda atlar olsa satılıverdi hazır. Hazır emi ığını toktadık onu daha kayıt koyun. Bazarda özüm ayıttır olsam. Ulaka var. Bu da kalasa kulağımızı görüp alışatlar. Oldu. Aylandırıp kaçka. Yaşı ne olup kaldı şunda bunun? Yaşı 5 yaş kan. Yaşı 5 yaş. Dalillerimden soldu. Bakalım şunda bir de. Şu çıkarıp koysam bunu onu torattı. Dağı bir addeline teker etti tartıp koysam YouTube'a tartıp koysam onu da geleden koşup koysun giyin ha. Oğa. Da kalası. Siz hazır çıkarbayız dağı gelesin koştur bak ya bir. Şu çıkarıver. Şu gelesin ben addeline çıkarıp koyarasın ha. Bu oldu. Bunday kılavuzanda hazır YouTube'a çıkarıyoruz bir yağın. Anan. Gelesin dağı kuda kalasa geçinde adelini çıkarılış olur kuda kalasa. Taburosunda 69 degen taburosu var. Onun jağında arkanın kutu ak paybileginden sel kötörülüp kalganda. Anan geberkisi at çıkarılı bunaka 4 müçö deyiverdi. Men ötkende aytıp koyun esime gelip kaldı. Attın 4 müçösünü men bilgenim aytıp koyun. Üçön aytamın. Anan keyin nemeni bürösünü kommentariyaga жазат. Attın birinci müçösü kella olur. No kellam nereden neri bolat. Ölçönöt da bul. Anan keyin ner seriden gödön bolat. Ne? Nerge? Nereden nerge? Anan keyin bunu akırkı kavurgadan no soruga çeyim bolat. Ekinci müçös, üçüncü müçös. Dörtüncü müçösünü kommentariyaga жазат ekan bolup turbu. Bol. Belli. Bilgenler жазып koysun. Oşonda ölçönöt. Başının razmeri misal için 40 çıksa, neri daha 40 çıkış gerek. Anam neri daha 40 çıkış gerek. Anan keyin 4-üncü müçösü hem var, oşo 40 çıkış. Oşon 4 müçö deydi. Anan 4 müçölü at da öyle kıytır olacak. Oşon aytıp koyun degenler. 4 müçölü, 4-üncüsünü oşo bilgenler жазып koysun. Canavar bu çoğun boğun bize gülükçülük okşaydık ha? Görünüşünden. Hava yemi. Şu kaşlarını aytam. Oşa 150'lik kısı var dilerde bu vakit yokçalan Jallavat'taçı. Beylerileç. Oşalarda 150 beyni kılgan adam yemi. Oşa kılda bak kelgen bolsa gerek atlardağı, beyleridağı deyim de. Allah. Şunday. Da kalasa bugün gelesin adelini çıkaralışılar. Ulaqdağı. Kanala katılıp жақшы ой пікірлерді комментарийге жазып кемшілік болса кесілін сұрап қоябыз ана. Sal keteriz deyin ha. Kemçiliksiz adam bolboydu. Her gün annesi de жаза berет. Adamlarda birisinde bolsa birisinde yok. Bayınca çok alınca da var. Oşo siyaktı her gün özünün alına, özünün akılına жараша iş tutup жаза berет. Anday nemege hiç kapı olboş gerek. Bardığında kemçilik var da. Bardığıyla zor oldu sana. Bayında probleması var. Hem bakaldık hem var. Tak! Oldu şu men çıkarılıştı jeyintpayız. Haliginde nemenin addeline tart olasın. Şortska çıkarabız bunlar. Satsın açı. Oldu. Ake Musake'nin atları. Musake'den bugün zor çıkarılış oldu halasa. Жақсы қылып бірәлем тартып қойын жаптарды. Қашқа бақ омыр оларым. Тұрған тұрыштары. Жануарлар. Сәлкен бойы 1.70 шақтарды ама кей. Жөтің. Тұяқ. Тұяқ өте күшті екен. Күшті жылқы екен оны жіліктер. Hey! Hay! Kameraga baktığını koyun sırfını tatmasam. Canar. Kuda kalasa bugün ulakka ketip otağız. Şeyden ulaktan dağı
Аттың келесін қоштарда осында қаласа.